turafatanya atubwira ko Gakenke habaruwe abari mwibi by'uburaya 1062. Ubwo rero ushobora kwibaza ngo bari hehe, ntago turi buhabarangire, ariko nkuko mubizi n'ubundi murabizi neza yuko mu itegeko risohotse rishyashya, nago nari konsirise ngo ndire kuko sinarinzi ko muri bukitubaze ngo turirebe neza. Murabizi neza yuko gucuruza igitsina, gucuruza umubiri ntabwo byemewe, bihanwa n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Bivuze yuko rero abantu bari barahisemo uyu mwuga w'uburaya twabagira inama yo kubivamo bagashaka ikindi bakora. Akarere turahari kugira ngo tubafashe. Hari abagabo urimo zirimo nazo nari ndimo mbaza voice mail n'imani ndaza abagabo zirimo, ariko birumvikana nkuko mubivuze nyine abagabo n'abakiriya bazo. Ariko muri makeya kubera yuko ibi bintu byo gucuruza igitsina n'iki no mu minsi yashize duherutse kubaganiriza hariya mu Gasayo, tubabwira ko bagomba kubireka. Abari bafite ayo mazu akorerwamo ibingibi bigendanye n'uburaya nabo twarabaganirije, hari nabo twafungiye kuko naho babikora n'ubundi haba hari umwanda, wibaza n'ukuntu bigenda ukumva birakuyobeye. Rero twarabafungiye nabo, nkuko rero nabibabwiye kubaho kwabo n'ubundi ntago bashobora kubura ikintu bakora. Ibyo gukora birahari nkuko mwabibonye, akarere ka Gakenke karimo ibiryo, bakora imishinga yo korora amatungo magufi, ahubwo bave mu gukoresha imibiri nabi. N'umuyobozi w'akarere ka Gakenke Mukandayisenga Vestine uvuze ko abari mu buraya babaruwe barenga 1000 muri aka karere. Ubwo birumvikana n'imibare yakorewe mu bice bitandukanye. Ubu amakuru ahari nuko nkuko bizwi ko ahari iterambere cyane hajyana kenshi n'ibi by'uburaya, bisobanuye ngo n'akarere ka Gakenke ni kamwe mwakomeje ku muvuduko w'iterambere, ibikorwa remezo bitandukanye, inyubako zikomeje kuhazamurwa zigezweho, imihanda ndetse n'ibindi byose. Ibi ni kimwe mu bishobora kongera umubare w'abisanga mu buraya. Ariyo mpamvu nkuko bizwi ko mu bice by'imijyi usanga imibare y'abari mu buraya iri hejuru ugereranije n'ibice byo mu cyaro. Ariyo mpamvu akarere kari ku muvuduko w'iterambere bicaye baragenzura kugira ngo bamenye abari kujya mu buraya, noneho babe bafashwa kubireka ndetse bashakirwa ibyo gukora nko kubashakira imashini zo kudoda, kubafasha n'ibindi bijyanye no kuba babaha igishoro bakagira ibyo bakora. Intego nyamukuru nuko ababikora bamanuka, umubare w'ababijyamo ugajya nibura kuri 0. Ubu amakuru ahari nuko nk'akarere ka Rubavu ko gaherutse gukora cyangwa se kugenzura kugira ngo bamenye neza abari mu buraya, habaruwe abarenga 3000. Umujyi wa Kigali nawo warabikoze, n'akarere ka Gakenke nako ntikatanzwe karabikoze kugira ngo hamenyekane uyu mubare. Ariho ubuyobozi bw'akarere by'umwihariko ukayobora akaba avuze ko abarenga 1000 ari bo bamaze kumenyekana ko bari mu buraya. Ibi kandi bijyanye nuko hakomeje gufungwa ahantu bukorerwa, aho ubuyobozi bw'akarere bwamaze kumenya aho bimwe muri byo muri zo nzu zigiye zikorerwamo ubwo buraya zose zagiye zifungwa, ndetse kandi bakomeje no gushaka amakuru kugira ngo n'ahandi byabikorerwa hafungwe. Ni ibijyanye n'ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke bwahagurukiye guhangana n'iki kibazo. Intego nyamukuru nuko nibura iyi mibare y'ababikora isubira inyuma ndetse bikagera ku gipimo cya 0. Ubu andi makuru hari nuko nkuko mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruretse gutangaza ko nta muntu ukwiye kuba agaragara mu bijyanye no kugura aba bitwa indaya, ko ibingibi byose bitemewe, ko nta muntu wemerewe kuba hakorwa ishimisha mubiri ku bijyanye n'igiciro runaka. Ibi byose ni ingamba zafashwe mu komeza guca intege cyangwa se guhangana n'iki kibazo. Intego nyamukuru ari ukugira ngo bace ibijyanye n'uburaya bukorwa mu bihe bitandukanye, bugakorwa n'abantu batandukanye. Ibi byose kandi bijyanye nuko ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke nabwo buvuga ko buzakomeza guhangana n'iki kibazo kuko